Cultural Affairs Department, Karbi Autonomous Council lapen, Traditional Music Culture and Research Institute atum Chilangsi, nikrepho Harman, Karbi Folk Dance and Music, seke kepi aphan kangpupon. Karbi atum ta isi khai kang thim, lun tomo lapen pindeng sumpot ingcho limbino. Lasilahai lun tomo lapen kanbarim hai hui anta lan so se kapangcho ponthuji aphan pusi. Cultural Affairs Department, Karbi Autonomous Council lapen, Karbi Traditional Music Culture and Research Institute atum Chilangsi, ningkan trok pen krehini Klimsomar atum aphan, Karbi Folk Song lapen dance, nikrepho Harman seke kepi aphan, diphuloru langso rangsina sarpo auditorium holalong, KCS Maipu, Chandra Singh Pro rideng pen ingpupon. Bangso samarification aporo. Klimsomar atum aphan, Karbia ke aporong puti akilun kekan abari menakan. Lalu ketan dia pan, bangsa saya yang dengke dan mereka bangke alang bimancur dengan kau. Ada kedam tang penanganan lingkaran kekan long. Klimsomar itu panili tu mau biar pilih tu niu songko. Lalu sana saya yang dengke cutong dia. Lalu bangsa jok penanganan biar tu berang ke Jutang pen kecil lo bang kepi. Sila nona po bangke penang lingkan kepak silo Karbi ngomong termas konsul lagi bahaya apa yang dengan ngerenggu labang corona ko sila sonjong si itu mangtun peci wid me pin panjang sa por ahut kan ahut Klimsomar mo kan Karbi akhe kan porong puti do kan bari porong do kan ke itung pirte sining kan Karbi akhe dan ngerenggu bomji so bangke ini itu Lokachar libom Klimsomar penchenglok school college along anta Karbi kekan lapen alun hai hui laan susi kacepak lagdun thekji aphansi bor iponlo kedam tang ningkan hini lapuson Klimsomar atuma phan seke piponlo bonta corona wur kangdang ajok ningkan hini ington thukoksi non corona wur kijum thekpon longsi non puthot Klimsomar atuma phan Karbi folk alun lapen kekana ke joypen seke pipon thulo pusi Karbi Traditional Music Culture and Research Institute a principal Dilip Katharpen Ferangkia Thengno nang pochinidun. Ahok lo, labang sok, awok sok kibi jokpen, non itung bihet thiek au somar tum non, abong mar tum han, amu mar tum han, hakku hutke, abong tum han kecik bay, jai kahe jukan ta, parogalam, India lun, Assamese lun, hai hu siki lun, sidang non laso workshop ke dam tang ningkan ini, laso workshop ke dua jokpen, abong mar tum han jai kahe juk hai ta. Tua ai lahai hui alun pen se tum che juk lo laben non thak la son thak se la so workshop ke pa du pen ke dam tang 15 August ho tame Republic Day ho tame arka bi de ko somatum adag Republic Day along Independence Day along tame Karbi hoi pen alang tum represent long lo ase lahan lo workshop ke bi kan ale News Text Report Karbi Anglong Live